India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kajingi trailang jong ke Nongialehkai tenis keri ke Sania Mirza, bat kenang Czech Republic ke Lucy Hagdreka, ha ke Nongialehkai berminta ke Dubai Tennis Championship, ke lalong ke Seisoh, ha ke bakitei ki arngut ki la jam minta sya ke senran ye kun semifinal, ha ke jingla jongki ban kur jing job linter ha barok ki set ye kun persya. Ya ke nong Japan ke Shuko Ayoma bat Alexandra Krunik na Serbia. Seisoh ru ke kubor yaitu baka Sania Ragdeka ki balayo rung sya ke limpung ke wildcard ha ke te ke jinge keni rung jongki sya ke semifinal ki lala ban kurno shaladi ya ki hadu san hendre hadu lai point jingjob persya ikte ki Nongialehkai kumta ke Sania bat ke Lucy ki haban penkrep bhai la de sana ke benta ke jinge keni rung sya ke final ha ke ni bekini haban ya kunting ha ke semifinal. Persya bikin nong job na kejingye kun hapdeng ke nong Japan ke Ena Shibahara ke bay trailang bat ke nong China ke Chuazang ke ai rank bat ke nong Ukraine ha Yudmaila ke Chenok ka balay trailang menta bat ke nong Latvia ke Jelena Ostapenko hang ni ke kubor kalapin ken mauru baka Sania ke long ke nong job hagis namba minshwa ha ke te ke lumpung Nongialehkai ha ke bladep ru ban rai ke trophy na ke lumpung Nongialehkai baro ha ke way house nem arajar khatlai ha ke jinge trailang bat ke nong USA ke Bethany Matic Sans Seisoh ru ke Sania ke ladep ru ban khori hendrutli ki khusnam Grand Slam ken thop ya lightly ki khusnam na ke kerdan Nongialehkai ba marshi jurshin rang bat ken thei ke bedang shudep Seisoh ban penbena shen baka ayom Nongialehkai jong news nem beminta kan long ke bakhat do haswa bakan shimya kalat kelinti ban shong that no na ke kam Nongialehkai ha ke jing im jongka